emsana rabajunda aka ukudya kuti kufana koga ne nawo zana kuti ndikusunula majita dere Busman mata frame hola dere ya shop o mata ngwana mo bokala o nna ka bona go mpeng ina mo ke bona ntoro wa yaka kare ke kana bila a uri yalo kana maloba ke go bone go moraga ka loko go kile di file di laptop ke bona gore monno wa email wa bere skipper se senta sa thikano ke sone ese se le o spana teng kana ngile kara mata le ifo o wai le kana ke bone di kole tsa lona gone ka ha moraga ka di brandilwe bonte ene di brandiwa ka botswapelo gore o ithele di appetite wa re le spana go irang go wena phusu wa bo batla go ntogedisa overtime kana ke chaisitse go a gore tla le suka ya sa khanya overtime ai ke khanya gore o dira gore ke itse gore eng morena go tikano re dira le purchase order financing gore think funding think tikano ha bua ka madi mona akanya rona go tender ra ngwe le ngwe ra finance ha o ine tender o sna madi a go finance ke rona ba ene gore ka go finance kana o tshwere purchase order e tswang kwa government go tsa mo di past data le go tsa any major private company go to win tender go tsa ke jo buying go tsa ke jo buying o sna za ka tla go rona re go atimeza interest a rona e go tlase au re gone mo Francitown ha mora ga go lo molo ha amra ga re thusa di kgaolo tse tsotlhe tsena tse di ka kwano tse di monno au ana ra phatlhola go tshika se molira tiro ente thata wa itse go ro rara ke bone tender ra hela sente gompieno mara ke sena zaka mara ke win tender ke ta go thika no be ke bola ra ke re nthuseng ka zaka e be le ntirela sengwe le sengwe na sna na ke hetsa then that's why ne be ke somona ke le duela go motlhofo ebile a ke re gona re jo boele ga madi a tsena ana ra re thikano e tsaya matako yo stongozane matako thikano e tsaya wona o botsa gago just like that it's a purchase order financing akatini ahazongwa kana o to wa iswana zubanana mthiko ono leka thalusila batho ukuthi uno shinga kuthikana company yakho eno danga kuyithikana so what is happening at Tikano let's say uno win a tender yiwe ye ku supply bangwe kuyikwele u supply the toilet paper then hauna mari ngono no shaka kuti tender we to no cheka company yabo mata ye Tikano hawenda ku Tikano banokuthusa nemari is a purchase kwazo ayo stopele Oscar uyaskala ka Oscar o hello tsena o karo wako mosadi wa so and then it's a purchase order so banokuthusa nemari abasona bakuthusa nemari no rana tender iyo zubanana koga ibe bano haba tola chimwenya after tender igo tola chimwenyana chicho no be mfumi no wene mulelo di interest tsa rona di ko tlase gape the interest is akona after that very low kusi very reasonable interest din ditinaka marinyano ne mona ke lebetse ta ke mothuntsha ma ke gagole le teng wena wa je mathaga ba itsuka ba itse kokona msananga phushu ndina nshingo ipapa no supplies zitamaki so andina mali awu bona cheka mata ekuise ku Tikano mata monno kana sase bua ngore ona le tender ra go supply di tamaki mo di kweleng tsa tharo ya ngara hana mma ya na ke tsoro wona o ka mothusa ka tselentse no nkgonne re checkela gone mo officing ya rona ka morago ga kalo wena se le gore wa sira ke gore o tla ka purchase order yone o tla ka quotation e leng gore e tswa go di supplier tsa ba ile gore o tla botsa di tamaki tse go ne go teng a ke o botla ka di company document tsotlhe le tax clearance le mo teng o ska wa re ka re go tsenyetsa mali mthiko akati iwe stongo wara buya ku company yabo khule kwegado no bona kwa Tikano and then we are a purchase order we are a tax clearance kuti we are everything koga che company iyo ne quotation yezikwelezi zile thathu oko habo wena kala ka sa go sa se sho iseng ya dikwe a ke re wa supplier ga kana ntse ka zuka ndakubhala ke tla mo manaka
ke tla mo Mana mana o irwa ke gone go nna ntse o riana ya se bile khantseng tla bana hetsa ke tseneng tla bana o ba makete ke motsokotse ka bonako don't thamilane ndo be fast nyana attention